Pozdrav, dobrodošli u novi klip na Serbian Prepper kanalu. Danas smo malo izašli u šumu da vidimo da li ima gljiva. Kao što možete vidjeti, imamo jedan uspešan ulov. Ali iskoristili bi priliku da vam prikažemo šta mi to nosimo sa nama kada idemo u šumu. Ovo je svakodnevni pribor koji uvek ide sa nama, takozvani EDC. Pa da ne dužimo dalje sa filozofijom. Ovdje možete vidjeti jednu manju sekiru. Ona je rađena prema uzoru na tradicionalnu indijansku sekiru, takozvani tomahawk. Nju najčešće nosim u ruci, ali eto, čisto videa radi, stavio sam je na ranac. Ovdje imam jedan kačket kao zaštitu od sunca. Ovdje imam jedan radio Baofeng UV9R. Nosim ga ovako da mi je uvek dostupan. Na ovaj ranac sam dodao jednu malu torbicu. Unutra ima malo duct tape-a za raznorazne popravke, rezervne baterije i jednu nadglavnu lampu. Ono što još imam na ovom rancu jeste ovaj mali karabinjer, njega najviše koristim da kačim kačket. Počet ćemo od ovog najmanjeg džepa. Ovdje imam jednu manju futrolu, u njoj držim novac i dokumenta. U ovom džepu držim zaštitne rukavice. Ovdje imam jednu bandanu, koju najviše koristim kao znojnicu kada se puno krećemo po šumi. Jedne obične maramice, svi znamo zašto to služi. Jedan multitool. Ovaj multi alat sam detaljno opisao na svom kanalu, pa ako vas to zanima možete pogledati. Jedan upaljač. Ja uvijek preporučujem Beats, pošto mi se najbolje pokazao. I jednu manju ampulu sa pripalom. U ovom glavnom džepu nosim bocu sa vodom. Jedan fiksni nož. Ovo je konkretno Mora Companion. Imam jedan manji komplet prve pomoći. U njemu se nalaze razne sitnice, dakle zavoji, gaze, neke lekovi protiv dijareje ili bolova, male makaze, imam nekoliko pinceta ako se desi neki ubod ili krpelj. Također ovo mogu nositi i u džepu ili na pojasu, pošto ima ovaj dodatak za kačenje. Imam jedno aluminijumsko ćebe. Imam ovaj mali set koji ima pištaljku, kompas, ovo malo ogledalce i unutra imam vodootporne šibice. Veoma lagana, ali korisna stvar. Imam nešto kanapa. Imam jedan pončo koji također mogu koristiti kao zaklon. Imam jedan manji monokular. Nije nužan, ali volim da ga nosim ako promatram divljač ili ptice. I još jedna neizostavna stvar, to je jedan šemag. Njega možete koristiti za prvu pomoć, kao peškir, kao bandanu, bilo šta. Jako koristan i multifunkcionalan predmet. To bi bilo to. Ja vam se zahvaljujem što ste gledali klip. Pozdrav!